I te mutunga ake, kei te uepu o te manatū ka wanatanga, ara kei a toitū te whenua te mana ki te whakarereke i te ingoa o tētahi wāhi i Aotearoa nei. Hei tā ngā kaitōranga pū Māori o te wai Pounamu, ko tahi tonu te mahi, hei mahi. Kātahi te kupu anua nika ki te mema mo te taitonga. Yak. Yak. Nā whai anō ana whakahau kia toitū te whenua. It's never been dealt with and you have to wait for a complaint to get it culled. I don't think that's the right way that we should be dealing with it. Ko te ara Pounamu te ingoa take mo e nei pai maunga, he wāhi rongonui e ki ana ki te ota Māori apurei. Engari ko nika ke te ingoa, I mauria mai e te Pākehā. Those terms are abusive and they should be changed, and that the iwi there should be given the first opportunity to resume the original names of those places and have that respected. Kua waia ke te minita mo toitū te whenua Morris Williamson ki ngā tohe mo ngā ingoa tika. A kāre kore, he kino rawa ngā ingoa kua taka ki runga I ngā whenua take o Ngāti Waewae. Kāre a toitū te whenua mo te whakarereke I ngā ingoa kaikiri nei a Nigger Stream e Nigger Hill, kia taura no he amu ki mua I tō rātou aroaro. I whakapātū mātou ki te minita Morris Williamson, engari auare ake. I would hope actually that the agency would do it without having to receive directions from the Minister. So why not be proactive if you know that there is an issue and it could be dealt with quite quickly? He oi hei tā toitū te whenua, aha koa te kino te kupu nika, e kore rawa tētahi rongoa, e puta wawe mai. Tina Wycliffe, Te Karere.